Reformed Presbyterian Church, Northeast India, Central Christian Tripol, General Conference, Baiswam Papuna tu. Dolakal Kachar Presbytery muna atin rirung high simania, walay kung kikatunting, wali na imbeka, Baisun ni janin, su hall ball na tu, asun som singania, Baisun from Sinhai Thonia, Christian Tripol, Marpulin, Nina Tokin, member Limanizat, the comment with Sintona, and a day singani. Slide to stage dang lamtak yang siya yang stage now ko handang hajun ito yun kaya stage ni ito sa ini Presbyterian Church, Northeast India, Central Christian Tripol, the 19th Conference in Reni. 12 to 15 March 2026, Dolakal Kachar Presbytery dang ato ka hung tu ding hai popo. Ngai na takin kan lo feel kan lo welcome chewa. Patin taraw mal som na tam tak donga i program mang sang dingin. Kan ai di sak bok chewa ni.